Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер жана Бай ТВ каналынын катталуучулары. Бүгүн 29 ноябрь 2020 жыл Өзгөн мал базарындабыз. Тагыраак айтканда, бүгүн сиздерге кой базардын бааларын билип бермекчибиз. Видеону аягына чейин биз менен бирге болуңуздар. Тарбаштык менен өзү отабыз. Кудайга шүгүр койлор кымбаттап. Бирок бул дызганы жакшы кымбаттады. Дагы кымбатташ керек бул. Бул малды кылып карашта керек. Аны эме кылыш керек. Эмгеги бар, ошого жараша. Карай турган эмгектер бар дең, Ооба. Менет кылыш керек. Менет кылсаң жакшы. Мал кылсаң жакшы бирок, баасы жакшы. Жакшы экен. Арзанчылык эмес. Орто, кымбат эмес дагы. Кымбат эмес дейт, орто дейт. Жакшы экен, базарыңыз берсин. Тынч болуңуз. Давай. Урматтуу агалар, энелер, эгер сиздерде сатылуучу мал жандык жана кыймылсыз мүлктөр болсо, биздин канал аркылуу чакырсаңыздар болот. Ушул номерлерге байланышсаңыздар, мына Арышан породадагы кочкор 40 000 сом кеми бар. Канча тиш экен? 4 тиш экен. Бүгүнкү күндөгү Арышан породадагы кочкорлордун баалары. Мына өзүнүн эле жайдары кочкор 20 000 сом кеми бар дейт. Көрүңүздөр, чоң кочкор экен. Азыр наракта дагы кочкор багылып атышат. Мына козу кочкорлор 12 000 сомдон кеми бар дейт. Канча баш бар ком? 22 баш бар. Базар канча сурады? Оптумга? 10 сурады. 10 сурады, бербедиңер. Мына, жерде балдар өздөрү сатып алат экен. 12 000ден кеми бар дейт оптумга. Бүгүнкү күндөгү базардагы баалар. Базарына бересиң ком? Мына өзүнүн эле жайдары кочкор, чоң кочкор экен. 20 000 сом кеми бар дейт. Базар канча сурады ава? Базар деле ошо 19 сурады. 19 суралап бербейт атасыз. 20га байлабашын айтасыз ба? Байлабашы 20 000 сом дейт. Мына козу кочкорлор 10 000 сомдон дейт. Кеми бар. Базар канча сурады? Базар сурай элек дейт, турабыз дейт. Көрүңүздөр. Бүгүнкү күндөгү козу кочкорлордун баалары. Мына чекедеги 12 000 сом кеми бар дейт. Наркылар уже чоңуна карап баа болуп атат экен, азыр баалашып атат. Мен биринчисин сурап калып үлгүрдүм. Мына эки тиш кочкорлор 15 000 сомдон кеми бар дейт. Базар канча кылды? 12,5 кылды, бербедиңиз. Мына бүгүнкү күндөгү эки тиш кочкорлордун баалары 15 000ден кеми бар, 12,5 сурады. Бербедим дейт. Мына козу кочкорлор 15 000 сомдон кеми бар дейт. Чоң кочкор экен. Мына куйругунда көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү күндөгү мына козу кочкорлор 13 000 сомдон кеми бар дейт. Мына тегиз оптумга. Семиз экен. Мына эти дагы көрүңүздөр. Жакшы. Көрүңүздөр, бүгүнкү күндөгү козу кочкорлордун баалары. Мына эки козу эркек козулар 6 000 сомдон кеми бар деп турат экен. Базар канча сурады? Базар канча сурады? Наркыларды кошуп общий 7 000ден сурап туруп, оптумга ана 5 башты бербептир. Болсо мына экөө ушул 6 000ден кеми бар деп атат экен. Мына жерде оптум козу кочкорлор бар экен. Оптумга канча ба? 12ден бересиз. Оптумга 12ден берем дейт. Мына көрүңүздөр. Эти дагы жакшы, куйруктары жакшы эмелер экен, кочкорлор экен. Номерди айтып коесуз, бака кокус сурап калса оптумгачы. 70 менен 42 58. Ушул номерге байланышып, ушул козу кочкорлорду сурасаңыздар болот. 12ден бир коро экен. Общий бир. Көрүңүздөр, бүгүнкү күндөгү козу кочкорлордун баалары. Мына эки козу кочкорлор 15,5 000 сомдон алыныптыр. Экөө алынды, 15,5 экөө алыныптыр. Ошондо 750ден тура келет экен. Мына бүгүнкү күндөгү козу кочкорлордун баалары. Арзан го дейм бүгүн, а? Базар кичине арзандап кетти дейт. Мына 6 тиш кой 10 000 сом кеми бар дейт. Базар канча кылды? 9,5 кылды, бербедим дейт. Бүгүнкү күндөгү 6 тиш союшка. Өзгөндө, onu айткам, а? Мына канча? 6,5 сом дейт, тишин билбейм дейт. Бүгүнкү күндөгү
Urgaç ekan? Urgaç ekan. Mana 6,5 ming so'm. Kemi bor deydi. Nol urgachi. Tishi qancha? Aka, qo'zuvicha. Ha? Qo'zuvicha tishi chiqqanmi? 2 tish. 2 tishi qo'ylar, soluqlar. 6 tish. 6 tish ekan. Qo'zi qo'shqan. Nalar 8 mingdan berib dedingiz, ha? Ekon. Qanchaga berasiz aka? Siz aytayotgan demangiz. 8,5 bersin. 8,5 berib solam deydi. Bozorda bersin aka, yaxshi. Aytmadan qaytsangiz. Nalı Tacikistan aralaş 4 diş koy 16 ming so'mdan kemi var deydi. Öte uzun eken, kuyruqları da жақсы etdi eken. Aralaş paroda eken. Narxı 8 diş dediniz ama. Mına 4 diş, mına 6 diş eken. Mına 6 diş eken berken, narxısı 4 diş eken. 16 ming so'mdan kemi var. Mına 4 diş koy 12 ming so'm kemi var deydi. Bazar qancha qaldı? Bazar 10,5 berdi, bermediniz. 10,5 ming so'm bo'lib turib bermedin dedilar. Bugündeki 4 ko'ylarning bağları. Na urg'achi qo'zu? Qo'zu ekan. 8,5 ming kam bor dedingiz, ha? 8 ming kam bor deydi. Bozor qancha berdi? 7,5 berdi. 7,5 berdi, bermedin deydi. 8 ga bitotganda. 8 yo'q. 7,5 üstünde rağında. 7,5 da üstürag'ida bitotgan, biroz kam bor ekanda shunda. Nal qo'zu 8 ming so'm kemi var. Bozor qancha qildi? 7 qildi bozor. Bermedin dedilar. Bugungi kundagi bog'lar. Nal to'qti qo'y 15 ming so'm qo'y sotiladi deydi. Qancha tushgan? Qo'ylarim qarab turadi ekan, hozir tishini ko'rsatib ketaylik. Tishini ko'rsatib qo'ygan. Na, 2 tishganda. 2 tish 15 ming etdi ekan. Ko'ringizlar. Bozorni bersin ukam, yaxshi. Nal qo'zilar 10 ming so'mdan kemi var. Bozor qancha qildi? Nalni? 8 bin so'm. Shuni 8 ming qilibdir bozor. Bermedin deydilar. Bugungi kundagi qo'zilarning bog'lari. Nal qo'zi ekan, ha? Qo'zi 8 ming so'mga olinibdir. 8 ming olib baylab qo'yibdir, mana o'zlari qarmab turadi. Bundansi qancha oldi? 7600 bo'ldi. 7600 bo'libdir ikkinchisi. 7600 ga olib baylabdir. Bozor arzonmi aka? Yo'q, normallar. Yaxshi. Nal erkak qo'zi 8,5 ming so'm kemi var. Bozor qancha berdi? 7,5 berdi, bermedin deydi. Bugungi kundagi qo'zi qo'chqorlarning bog'lari. Nal qo'zuli qo'y 15 ming so'm kemi var deydi. Bozor qancha qildi? 14 bin. Bozor qancha qildi bundan? Pazar 13 lira. Bozor 10 qiladi, bermedin deydi. Hozir nalchi qo'zi qana? Bunun kostu yok. Ha, qo'zi yo'q bu, bo'z bu o'zi. Bu boz boy. Qancha? 14 bin. 14 ming so'm. Bunun qancha sirada bozor? 12 lira. 12 sira ochadi. Buna cho'ngoyga qancha oldi tava? 16 da otamiz. 16 da ototgan. Cho'ng. Qancha 10,5 bermedi mi? 10,5 bermedi shuni. 15 ga chiqqan maya biro. 15 ga chiqqan. Ha, bugungi kundagi mana shu o'ta cho'ng qo'ygan o'zi. Semiz. 15 mingga. Nal qo'zulu ene. Qo'y. Tur qo'zu urg'achi. 2 tish dedingizmi? 4 tish. 15 ming so'm kemi var. Bozor qancha qildi? 13 ga bermedingiz. Na bozor 13 turadi. Qo'zulu qo'ylarning bog'lari bugungi kundagi. Nal qo'zilar 6 ming so'mdan kemi var. Urg'achi erkakmi? Erkak. Qo'chqor qo'zilar ekan. Qancha turadi bozor? Ha, sotib oldilar 6dan. 6dan sotib oldik deydi. Qo'zilar 5,5 ming so'mdan kemi var deydi. Erkekler urg'achilar va? 4 teng urg'achi qo'zilar ekan. Bugungi kundagi qo'zilarning bog'lari. Nal eneli qo'zisi bilan 15 ming so'mga sotilibdir. Qo'zisi. Bugungi kundagi qo'zulu qo'yning bog'lari. Ağalar, sizler bugün sizler hazır koy pazarını görünsür. Yeni olalı qo'chqor, urg'achi qo'zilarni hazır emin al echkilerden bağlarını bilip vermekçiyiz. Taka ulaqların bağlarını. Andımızı videonun ağını biz bizimle bir olunuzlar. Nal. Sadaqulaq kerak bo'lsa olib ketaver. Ulaqlar 4 ming so'mdan kemi var. Pazar qancha berdi shuga? Bozor ham har kunni berib o'tadi. Har qilib o'tadi. Nalar echkiler barmi?
Bular 6000'den. Qaysi echkibi taka bular? Echkiler bular, jalan echki. Жаллан echkiler 6000'den tegiz ele. Bunlar sağ echkiler var mı? Sağını yok. Sağını жоқ ekan hazır. Nomer zayıf Gerek baka. bola turamasa nomer Soyuşqa. verip koyam. Aytörün. 77 menen. Ha? 53 77 09. Ушул номерге байлансаңыздар союшка echkiler, улактар болот экен. Постоянный болуп турат экен, а? Постоянный болуп турат экен, байланышып бересиздер. Базарыңыз берсин экен. Мынал така 12000 сом кеми бар. Улакка айдайт. Чоң така экен. Канча бербедиңиз? 10.000ге бербедим дейт мына. Бул чоң така экен. Наркыларычы? Аты естебез. 11.000. Канча бербедиң соны? 8,5 сурады бербедим дейт. Мына көрүңүздөр. Бүгүнкү күндөгү таканын баалары. Улакка алып, уже улак сезон башталды мына. Кар жаап. Мыналы сүтү бар эчки экен. 15.000 сом кеми бар. Базар канча кылды? 14,5 кылды. Канча сүт берет? 5 литр сүт берет. 5 литр сүт берет экен. Номерин айтып койсун мүмкүн кок сатылбаса көбү сурайт да сүт багытындачы. Номерим жок дейт мына. Мынал такадагы 15.000 сом дейт. Улакка. Олан сураватыңарбы? Улакка жарай турган чоң така экен. Мынал сүт багытындагы эчки бооз экен. 9.000 сом кеми бар. Базар канча кылды? Bozar 7.000 кылды бербедиңиз. Жакшы, базарыңыз берсин. Мынал улактар тегиз эле 4.000 сомдон кеми бар дейт мына. Бою тегиздер. 4.000 сомдон кеми бар дейт. Көрүңүздөр, бүгүнкү күндөгү улактын баалары. Мынал улага 5.000 сом кеми бар дейт мына. Базар канча берди? Берди тарандай. Мынал ак така 16.000 сом ушул а? Ушул 16.000 сом 14.000 сомго бербептир. Улакка жарай турган чоң така экен. Мыналарчы ака? 13.000 сом. Бул да ошо улакка ылайыктуу чоң така экен. 13.000 сом кеми бар дейт. Бүгүнкү күндөгү мынал кичекейлер ака алындыбы же сатылабы? Бул сиздерден эмес экен, башка. Укам 3000 сом. 3000 сом. Ооба. Базар канчага берди? Кеми var кичине. 2,5 берди. 2,5 бербедиңиз. 3000 сом кеми бар дейт, бир аз тек экен. Урматтуу агалар, инилер, бүгүн сиздер өзгөн мал базарындагы кой, кочкор жана ошондой эле эчки улактардын бааларын билдиңиздер. Сунуш пикирлер болсо комментарий калтырыңыздар. Каналга каттал электер подписаться кнопкасын басып, коңгурочону басып койсоңуздар, бизден келген видеолорду биринчилерден болуп көрөсүздөр. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.